Uspešni govornici i lideri znaju kako da pokažu svoju snagu držanjem tela i kretanjem. Kada se pripremate za govor, poželjno je da upoznate prostor u kome treba da govorite i da procenite kako da zauzmete prostor tako da budete u centru pažnje, a da se istovremeno i sami osjećate dobro. Adekvatnim korišćenjem prostora vi pokazujete publici da umete da vladate prostorom i da može da vam se veruje. Naravno, ne treba preterivati sa kretanjem, već treba da izgledate snažno i stabilno, da pokažete samopouzdanje. Disanje je takođe značajan faktor pokazivanja samouverenog govora tela. Održavanjem sporog ustaljenog daha smanjit ćete nivo stresa koji može da vam se dogodi. Opušten dah obezbeđuje da govorite u pravom ritmu, što će svakako zvučati sigurnije. Razdaljina između dve osobe značajno utiče na tok komunikacije. Isto da li se radi o udaljenosti od 1 ili 3 metra, da li neko sedi, a drugi stoji, kolika je razlika u visini između sagovornika i sl. U toku prezentacije udaljenost od publike trebalo bi da iznosi 3,6 metara i više. Neki stručnjaci smatraju da se na toj udaljenosti govornik najbolje osjeća dok govori pred publikom. Ljudi često nesvesno prilagođavaju razdaljinu kako bi se osjećali ugodno u određenoj situaciji. Ova udaljenost od 3,6 metara i više omogućava da vas publika dobro vidi, da koristite prostor za kretanje, ali i da i sami pratite reakciju publike ukoliko je to moguće.